Ndizera ko mumeze neza mwese muri kugenda mukurikira Iraguha Info. Ndizera ko ari amahoro, abatameze neza nabo umunsi wundi baraza kuba bameze neza. Rero reka uyu munsi tugaruke ku nkuru y'akababaro yamenyekanye ku mugoroba, no rupfu rw'abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi, Nombarenga Fitina ndetse n'uwo bita Yunus Ouattara, akaba akiniye ikipe ya APR FC, undi akaba akinira ikipe ya Rayon Sport. Bakagira mukuru wabo witwa Abouba Sibomana, uyu nguyu nawe akinira ikipe, yakiniye ikipe ya Rayon Sport ndetse ubona umutoza wungirije w'ikipe ya Gorilla. Bagenzi be babana muri kampu bifatanyije nawe rero gushyingura umubyeyi wabo ari we papa wabo ubabyara. Kugira ngo video ngi murayibona, abo ni bamwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu bari bifatanyije na Ombolenga Fitina mu gushyingura no gusezera bwa nyuma umubyeyi wabo ari we papa wabo ubabyara. Ntago byari ibyishimo habe namba, byari amarira menshi cyane iwabo w'uyu mukinnyi, aho bari bagiye gusezerera umubyeyi we. Abavandimwe be, inshuti ze bari bahabaye gatanu ku kandi, ndetse nabo bakinana ndetse nabo bakinanye mu ikipe y'igihugu Amavubi bari baje kwifatanya nawe muri ibi bihe bitoroshye. Abo ngabo ni uwo mureba ni Ombolenga Fitina, abo ni abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi. Aho ngaho naho bamusezeraga bwa nyuma, twanze gushyiramo amashusho kuko bitaza kuba bigaragara neza cyane, duhitamo kuyahisha. Rero abo ni abakinnyi ubwo bari bari gusezera bwa nyuma uyu mubyeyi w'aba bakinnyi bakinira ikipe y'igihugu ndetse bakiniye n'amakipe akomeye hano mu Rwanda. Uwo mureba ni Niyomugabo Claude, ni kapiteni w'ikipe ya APR FC, ari kumwe na Mugisha Bonel bakunda kwita Kazemiro, akina mu gihugu cya Tunisia. Inyuma ye murahabona Iman Ishimwe Jabel, akina mu gihugu cya Iraq. Uwitwa Sarupongo wahoze afana ikipe ya Rayon Sport magingo aya ngaya akaba ari gufana ikipe ya APR FC, nawe muramubona yari mu batabaye aba bakinnyi ba ekipe nationale, ndetse bakaba n'abakinnyi b'amakipe akomeye hano mu Rwanda, kumwe akina ikipe ya Rayon Sport, undi agakinira ikipe ya APR FC. Abo mureba ni Hakim Saabu, ari kumwe n'uwo bita Raphael York. Abo bose bakaba bakina hanze y'u Rwanda. Hakim Saabu akaba akina mu gihugu cy'Ububirigi mu ikipe ya Bishohet, naho uriya w'inyuma Raphael York akina mu Misiri, akinira ikipe yitwa Z, ni ikipe yareze abakinnyi bakomeye cyane magingo aya ngaya. Rero uyu musore w'Amavubi niyo aherereyemo. Abakinnyi bo bari cyane ku bwinshi kuko ekipe yose yamutabaye, ekipe nationale yose yamutabaye uko bari kumwe muri kampu bwari bavuye mu myitozo ya mu gitondo. Uwo mureba bamwita Abimana Yves, ni umwataka w'ikipe ya Rutsiro, ari kumwe na perezida n'umuvugizi w'abafana ba APR FC bamwita Jangwani cyangwa ukamwita Jangwanovic, nawe yari mu bifatanyije n'aba bahungu bahari i Nyamirambo mu gutabara umubyeyi wabo ari we papa wabo waje kuba yitaba Imana. Tuvuga tuti Imana imuhe iruhuko ridashira kandi imutuze aheza. Saba gusa bamutabaye kuko bamwita Bugingo Hakim, akinira ikipe ya Rayon Sport, akina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu. Nawe yarari mu batabaye uyu musore, ari kumwe n'uwitwa Georgia. Uyu Georgia akina mu gihugu cya Amerika, akina muri Louisville. Uyu nawe yari yifatanyije na mugenzi we bakinana mu ikipe y'igihugu Amavubi, bari bahabaye ku bwinshi. Sabo gusa bari bahaje kuko uwo bita Manzi Thierry nawe yarahabaye, yari yifatanyije n'uyu musore, ndetse uyu Manzi Thierry ari gukina mu ikipe mu gihugu cya Libya yitwa Al Ahly Tripoli, niyo ari kubarizwamo magingo aya ngaya, hakinana na kapiteni w'ikipe y'igihugu mwenyewe bamwita Bizimana Jihad. Nyuma yo kuva muri Crevebas, ubu ngubu ari mu gihugu cya Libya. Bose barikinira ikipe yitwa Al Ittihad, ikipe ihagaze neza ku rutonde rwa shampiyona ndetse no mu marushanwa nyafurika. Abandi bakinnyi bagaragaye aho ngaho nabikubwiye ni Rafa Georgia, ni Georgia Kwizera, nawe yarahari gatanu ku kandi, uramubona asuhuza Ombolenga Fitina amubwira uti komera, ibi ni ibintu bibaho cyane mu buzima, ati twese niyo maherezo, uti
ati niyo nzira n'ubundi tuzataha, ati rero nta mpamvu yo gucika intege, ati komera cyane kabisa. Ubona ko ari ishusho nziza aba bahungu berekanye gutabara mugenzi wabo nubwo bari kwitegura umukino nabo utaboroheye, ariko bakaza kuba bahitamo kuza kwifatanya na mugenzi wabo. Ni ibintu bigaragara neza cyane byashimishije abatari bake, akaba ariyo mafoto ari kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi kintu cyagaragaye hano gisa nk'icyatangaje abantu no witwa Muhire Kevin na Niyibizi Ramazan. Abangaba mu minsi yashize basaga nkaho bari guterana amagambo cyane kabisa, basubizanya muri media mu buryo bugiye butandukanye. Byabaye mbere y'umukino ari kubahuza ndetse binaba nyuma y'umukino, ariko bya bindi bavuga ngo ibyago bihuza abantu, abangaba baje kugaragara kabisa bicaye ahantu rwose bari kuganira baseka bavuga bati ese biriya bintu bimeze bite, ati ibintu abantu baba bavuga ati bimeze bite. Ubona ko nayo ari ishusho nziza yagaragaye, hari ahantu abantu bakunze cyane. Iyi ngiyi bayita Iraguha Info, nakubwiye ko update zose hano ziba zihari. Nimba warakoze subscribe warakoze cyane, nimba utarakora subscribe ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye tubana muri byinshi tugenda tukugezaho. Reka dusubire mu bindi biganiro biri imbere. Wakoze cyane kuduha umwanya. Ciao.